Zaburi 27. Mukama nuwekyerereze kyange n'okujuma kwange noha owunditiina. Mukama nuwe bugumizo obw'obwomezi bwange noha owalinkanga. Enkozi z'ebyo by'obubansesera ne bangamba ebyokunsiisa. Abanyanzigwa kandi abanuru bange beesiitara batabaijuka bagwa. Ihe n'obuli liteera ensiisira lindamegera omutima gwange tigulitiina. N'obu nicwekerwa obulemu nabwo ndaikaraga ninyesiga. Kintu kimwe kinasabira Mukama eki nikyo ndaseeraga nuko kwikara omunju ya Mukama ebiro byona eby'obwomezi bwange ndole oburungi bwa Mukama mpabulirwe omunju ye. Hakiro ky'omuhito alinswekera omu kiituuru kye alimpungura answekera hansi y'eheema ye alinta hamwandara eruguru. Omu kasonyi hako nubwo ndyebugera abanyanzigwa abanyehingulirize mpongere omunju ye ebyonzera n'enyamuza habw'omuhimbo nzinire Mukama ebizina ebirungi. Ayi Mukama, hura okugonga kwange ongirire embabazi kandi ongarukemu. Niwe wagambire oseera amaiso gange omutima gwange nikugamba. Mukama, amaiso gawe nugonseera otansereka amaiso gawe. Omwiru wawe otamubinga habw'ekiniga. Niwe ikara oli mukonyezi wange otanaga otampemukira. Ayi Mukama ow'okujuma kwange habw'okubiisa nyowe na nyina nyowe bakanaga baitu Mukama talindugaho. Ayi Mukama onyegese omuhanda gwawe kandi onyebembere omu muhanda oguterekeriire. Habwa abanyanzigwa bange otandekera abanyanzigwa bange kunkora eki barukwenda habw'okuba bakaisonza ebisuba. Banyumikiriire nibambazaho ebitima. Nirikiriza ngu ndirora oburungi bwa Mukama omunsi y'aboomeezi. Tegereza Mukama, ba w'amaani, omutima gwawe gutunge obwomeezi. Ego tegereza Mukama.